Bog svima, dobrodošli na kanal Anna England. Kako ste danas? Razmišljala sam o tome kako mi danas u ovom svijetu interneta, Instagrama, Facebooka i slično imamo toliko utjecaja drugih ljudi na nas i došla mi je jedna misao pa ću je podijeliti s vama. U stvarnom životu, da li biste vi ikada otišli po pravni savjet nekome tko nije pravnik? Plus, čak je i zabranjeno da se neko bavi pisanjem ugovora i davanjem pravnih savjeta ako nema podlogu u tome. Naravno, ako nije išao u školu. Ili da li biste išli po savjet nekome tko nije psiholog? Znači, savjet o svom mentalnom zdravlju ili nečemu što vas tišti ili nekom pitanju kojim se bavite, a koje se tiče vas, znači neke situacije u kojoj se nalazite, da li biste u stvarnom životu otišli, pokucali kod nekoga na vrata, ne znam, kod nekog ko uređuje nokte i pitali ga za nešto o vašoj duši ili o vašoj situaciji s kojom se nosite? Ne biste to napravili, ne biste. I čak je i zabranjeno, znači nije dozvoljeno baviti se nekakvim nadriliječništvom. Da li biste otišli kod kuhara tražiti savjet ako vas boli koljeno? A to se sve ovdje događa. Znači, na YouTube-u apsolutna je divljina i nema pravila. I svako ko poželi može pričati i govoriti i davati savjete. Takvi videi su za mene antisavjeti. Znači, ja kad gledam takve videe, ja upravo vidim, ok, ovako uopće ne mogu raditi jer ne trebam tako raditi, jer mi to govori netko ko nema dovoljno iskustva, nema dovoljno znanja, ima samo možda neki veliki ego i misli da sada svi njega trebaju slušati. Iz toga razloga su i ti videi dobri. Znači ja i u njima nađem dobro i mislim da su dobri jer oni mogu biti vaši anti savjeti. To je smiješno. Meni je to smiješno zato što se ljudi svakako u životu nađu u situaciji da požele mišljenje druge osobe, da požele savjet druge osobe. I kao ljudska bića mi se oslanjamo na druge ljude. To je prirodno. Ali nedavno sam vidjela te tolike gluposti, tolika lupetanja. Ljudi napišu nekakvo djelo i koriste tu neku situaciju, tešku situaciju drugih ljudi i onda kao prave neke radionice i daju neke savjete. Ali kad vi pogledate njih same, oni sami izgledaju nervozni. Znači ima nekakva, ja neću imenovati jer ja ne volim govoriti loše o ljudima, ali ima nekakva bivša pjevačica koja sama kad je vidite na videu, ona je sama isfrustrirana, njoj su oči iskočile ko filđani, znači ona je sama nervozna i koga će ona savjetovati? Znači, ne to što je nervozna, nego ona nema znanje. Znači, možete vi biti i stručnjak koji uđe u neku fazu života pa bude nervozan. Meni je ok kada prenosiš neku svoju priču, znači desilo mi se to i to, osjećam se tako i tako. Ali kad neki vlasnik kanala počne sa imperativima, prestanite od sebe izigravati žrtvu, kao prestanite biti gladni na Balkanu i takve neke nebuloze ljudi počnu pričati bez podloge. Ja smatram da je to štetno. Ali ima dobrih kanala, hvala Bogu, znači ima dobrih kanala gdje možete naći za sebe rješenje i stvarno se opustiti uz ljude. My phone, htjela sam reći, my phone nešto sada izvodi sam od sebe.
Znači, može se naći dobrih kanala i ja jako cijenim određene kanale gdje vi možete se osloniti i na stručnost tih ljudi, a ne da vas tamo svaka baba koja prepiše od nekoga ideje, apsolutno pokrade, apsolutno sve, uči kako da živite, šta da mislite, šta je da jedete i kud da putujete i takve stvari vam neko govori. I još plus, često to zna biti onako s visoka, kao pretpostavlja se unaprijed da onaj koji gleda apsolutno niti ima svoj stav, niti ima svoj mozak, niti ima sposobnost da donosi zaključke. Dakle, tako se govori, kao da se govori nekakvoj masi, kako da se izrazim, masi budala, kao svi su kao pogubljeni i izgubljeni, ne samo moja nacija, nego i okolna nacija, i sad ću ja njima govoriti kako će se oni ponašati, šta će oni raditi, gdje će oni ići, kako će oni misliti, kako će se oni moliti i tako dalje i tako dalje. Znači, poveći uvod, a htjela sam samo spomenuti nekoliko imena ljudi koji znaju što rade i koje sam ja gledajući internet i gledajući sve našla i njih. So, stalno mi se miješa taj jezik zemlje u kojoj živim. Znači, gospodin Boris Teodosijević je netko od koga bih ja poslušala savjet. Ili recimo gospođa Vesna Biorac je netko od koga bih ja poslušala savjet. Ili gospodin Sulejman Bugari. Ili Hafiz Husein Čajlaković, čitam sa liste, ja uvijek čitam. Ili Marisa Per. Znači, to su sve ljudi koji su u svom području stručni i dugogodišnje iskustvo imaju. Znači, neću sad slušati nekoga tko mi ne može dati novu vrijednost. Nekoga ko mi govori nešto što ja već znam. Nekoga ko mi govori nešto pogrešno. A kako da znaš da je to pogrešno? Kako da znaš od toliko savjeta na internetu da je pogrešno? Pa čim ti vidiš da on tebi nakon par rečenica kaže ali ja sam napravio taj i taj tečaj koji traje toliko i toliko, ti meni najprije uplati, ne znam, 300 kuna, to je možda još i malo koliko se traži ili tako nešto. Ili od tebe traži neko davanje. Znači, prije nego što ti bilo što ponudi, ti osjetiš da od tebe nešto crpi i traži neko davanje. I ja ne kažem da ne treba nikada biti darežljiv i pokloniti nekome nešto ako ti je učinio dobro. Znači, radi se o razmjeni dobara i usluga. To je okej. Ali ako je to jedini motiv te osobe, znači jedini motiv te osobe koja ti daje neki savjet, i pritom ti daje savjet koji nije utemeljen nigdje, ni u kakvoj logici, znanosti, nego u nekakvom, evo sad se u zadnje vrijeme govori o nekom, govori se o negativnim stranama New Age-a, ili jednostavno vidiš da je to što ta osoba priča totalna nebuloza, a ti to slijediš. Evo, takve stvari. Naravno, sloboda izbora je tu. Ja samo kažem da nikada, vjerojatno, ne biste otišli, ako vas boli noga, kod, ne znam, keramičara. Znači, odete kod keramičara kad želite da vam izradi neku posebnu vazu, kada uređujete dom. To je to. Znači, to je poanta mog današnjeg razmišljanja i o tome kako ova platforma koja je savršena zato što vam daje toliko raznolikosti može vam donijeti i nekakav privid brzih instant rješenja svih, apsolutno svih problema, i kogo se sjeti prekopira nekakvo učenje
i širi to dalje kao da je to, ne znam, ono, spasit će svemir i sve ono nesretnike i tako dalje i tako dalje. Može se dogoditi da je neko prirodno nadaren. Znači da je neko prirodno nadaren i ima kapacitet i ima nekakvu karizmu i ljudi ga vole gledati. Daje savjete, ali opet ja uvijek imam nekakav svoj unutarnji osjećaj za sve i za svakoga i ne dam se preveslat, ne dam se jednostavno preveslat. To ako ste se vi sredili u nekakvu lijepu haljinu našminkali, ne znači da pričate nešto korisno i nešto dobro. I takvi videi i takvi savjeti su antisavjeti. I sad samo je pitanje kada ćemo to shvatiti, prije ili kasnije. Ono što ja shvaćam je da trebamo kao ljudi se oslanjati jedni na druge, trebamo, ali svega ima, toliko smeća ima ovdje, toliko smeća ima da je to strašno. Recite mi vaše mišljenje. Koga vi pratite i koga vi gledate i koga vi slušate i zašto. Puno vas pozdravljam. Ćao, čao. Budite oprezni. Bog.